Kwa ihinda kaunti ya Garissa ni ikoretwo na ngumo ya ciana cia anake kwamukira githomo na namba nene ukiringithania na ciana cia airĩtu, undu uria ukoretwo ugikuruhania na unduire wa aikari a mwena ucio, kuria ciana cia airĩtu ikoretwo ikihigithio tene. Community yetu kidogo ilikuwa haijasoma. Kwa hivyo niliamua kuchukua hii kazi ili niweze kuwainua kimaendeleo na kimaisha ya kusoma. Kumana na wagi wa kanya ga guthoma maria nini, atumia ya mokite hamwe na makahimbiria githomo kia andu akuru na itanya ria kwamukira ugi wa mafuku uria makoretwo makiaga kwa ihinda, undu uria riu maugite ukoretwo ukimacokia thutha muturire-ini, kuona maundu maingi ni marabatara githomo. Watoto walikuwa kienda skuli, akija anambia mama mimi nimepasi. Mimi sijui kama amepasi ama hakupasi. Mimi nafurahia kama watoto wangu wamepasi na kumbe wamefeli. Sijui mimi kusoma. Ni githomo atumia ya maugite ni monete umithio wakio, amuriu ni marahota guteithia ciana ciao riria ina ciuria ukiringithania na hau kabere matakoragwo na umenyo wa kiria marorio. Adult education ni immediate consumption. Hasa inaongeza production katika nyumba. Kama kwa mfano wanafunzi wetu ambao wamekwenda shule wamejua kusoma na kuandika, wanajua kuweka financial records. Haduini Hainoro TV, Jitagwo Kate Muthoni.